Iti napalabas, kastaunay tiragsak ni Juna, iti pan nakasaksina, iti di na ammo apamarang apanagsina dagiti agayan ayat, ken di na ammo nga agkabsat ada jurin ken Elisa. Gapu iti nalaos aragsak na. Impakaamuna ken inawis na da siya ken Dominic. Tarambakan na ti panagsina dagiti dua. Ngem iti pan nakaammo ni Dominic. Nagbureg ti dara daytoy ket nakapungtot iti nalimad. Ingkeddeng na ti papanna iti balay da Elisa. Tapnupen ken nanupudno anagsinan dagitoy. Ita papagayam, intay denggen ti sumagmamanulaan apaset ti nobela tayo anapauluan. Siit iti barukong. Nagmalasan. No kaano pa yung agaporak. Isumot ti pa nakaplatig ko matilogan ko. Tanong palto ka niya. Nalamgisan ako. Naimpaglakit din tapos ito kagro ko makamangkit ay tigoma. Ulo ko ba tinapuntahan kanya? Pimanawan nagiti riding in tandem. Nagsumli na. Pasabtang kayo mata. Tipaltogom na. Napuros di ba siya? Imad na yung tikadwa na. Mas di pa nakaluto na gito'y si data yung auntie. Sigurado, mabso kaklakit day, tiday tayo pa nagsasango tayo. O sige, magan kalata iha. O Jurin, kargaan pa iti pinggan ni siya. Sakpa lang, mami. Ala ka din, iho. Adala nga ron dita sa angumtin na po, Sige. Matita pinggan mo. Sasya. At do'y Charin. Ada ka? Jurin, nagadumatan na din na po yung kabil mo itipinggan ko, ha? Iho, di mo matunay. Dahil lang namnamaamot, akabala na nga ibusan, Auntie, pagpabainan naksamot tanto yan, akyo. Ay, saan, iha? No, di ka talaga akasta, ti panagayat ti anak ko. Sobra. Nga malabay amon. Ala ako, anday tadado mga inkargana, di tapinggan mo. O sige, agudwa tayo nga ro din, auntie. Oh, Jurid. Ay, peto bakdar ka matan. Nalpasa kon, mami. Wen, ngam kakarkargam pala ang pinggan ni siya. Mangal ka pa, iho. Napsug ako. Mapalak pa'y tiruar. Tayo nakagpal pa dyan. Napanan ni Sasha. Ang giamanak. Tasan mo't lang nga nagbayag. Ang kaslakit din nagsilpo ti bagis da ka ni mami. Tas sinurot pala ni mami nga hingga mansyon da. Papanandagijag sa saro na mobil ti polis. Nagpadaya damay. Jurin, iho. Nagapan niyo, daddy. Ala, mangan kayo. Kaslasana ka mapisin iti padamag ko itakan ka, iho. Ano ti padamag niyo? Kan nagapan niyo? Nagdabuak iti tiyanggi daman ang iska. Adda na pang ko ginatang ijay. Ket apag isumat ngayon may nakalalibta a reporter akaroba da Dominic. Ano ti padamag na?
Adda ka nung nangisikat ti biyag ni Dominic. Anya? Waniho. Pagpian na. Nadaplisan kanulaang ni Dominic. Crisilda! Apay tatang. Anya ti damag. Takas taunay ti paspasyo sumrak dito'y balay. Ni Dominic, pinaltugan da. Anya, natay ka di tatang? Ay, kasi ti Apo. Saan anatay? Ngam, nadaplisan ka no, tibukot na. Sa dino nga rod kayan na tatang. Impanda ijay ospital. Sige tatang. Intayo bisitahan ninton malam. Nakaragragsak ni Shasha. Iti pan nakisango naman ang kada kami anangan. Ay, sapay la kuma. Iti pan nangisinan ni Jorin ka ni Elisa. Ininot matan ngay bawing na ti panagayat na ka ni Shasha. Di abogado. Di manan abogado sa lumang ito. Hello, attorney. Awan, kaya't ka makasarita iti personal. May papanitim pilak a kaso kontra kada Criselda kan ti Amana. Wan, attorney. Isanod kon timpilak a kaso. Dominic. Criselda. Mang Damian. Nadamag may ti pan nakapaltugbaw. Imbag ta saan da ka anapuruan, Dominic. Nagasadak pa'y lang. Tasaan na ka na tayo. Lalasin mo ka dinagitin ang paltugkan ka? Saan? Anya tinamnama abasol mo. Taapay a pinaltugan na ka. Awan na mo kabasol ko, Mang Damian. Awan ka diti kinasubang mo? Awan. Awan na mo ka manggurgura kanya. Apay nga rod nga insikat da, tibiyag mo. Dahil datisan ko nga ma. Lagi pang kumano at na napasakta matao, Dominic. Awan, Criselda. Ay, masapul lata nga gananad ka. Wan, Mang Damian. Sa bali mang gahin ti malakip ko. Anya? Agpaiso ka di ang nagsinan da Jorin kan Elisa. Ay, ko ha? Iso kumati umay kurantahan ni Kibalayo. Ngamsa anak magtan anak kadanan. Kapay tinapasamak ng insidente. Criselda, sungbata ti saludsod ni Dominic. Aglalo ka't isugayam ti rantana kuma, ijay balay. Agpaiso, Dominic. Iso ha? Malmalday ita ti anak ko. Apay nga ita kailangan sumangkot, Mami. Napanak pa'y ngamin, di opisina ni Attorney Solomon. Lukas ta, naibagayon kan kuana, nga isanod yun ti Daromyo, kada anti Criselda kan Lolo Damian. Wan, inasikaso na mo tadagos. Agya mo na, tatinong palyo titulagan tayo. Talaga, amat. Noan niya timbagak, aramidak. Agya mo na, Mami. Handa umawawag. Oh. Mabitlaan ka. Sige, Mami.
Mapanak mo ni kaya ni Daddy. Sige. Oh. Hello. Kung naktupay ka ta si Kamanan, di ka mo danagaan. Nakasagan ang 5 bilyon. Itipay lang namin sa nga altawan na panak na kwidro. Uwan ka di. Namnabaan. Siya tulang tagpakita. Iti nagtulagan ta alukar. Salpak. Oh, sige. Bye. Nanang, ato mo awag iti cellphone nyo. Asino, anak? Tsaka mo, tasan mo ta nakapunbok da ito nga umawag. Oh, ato yun, sumbatan nyo. Hello? Da kayo matgayam, attorney. Anya? Ada good news? Agpaiso, attorney. Insanuden ni Chona timpila na akaso kontra kada kami. Tatang. Le, apay Criselda. Anya ti damag. Takas lang maragragsakang kaunay nga imasidag. Tinungpalan ni Chona ti Karina, tatang. Insanod ng ti kaso kontra kadata. Anya, agpaisaw. Nakaamuam anak ko. Mismo nga ni Attorney Mendoza, tatang. Na, agiaman anak ko. Taawan ti parikutan. Wan, tatang. Yem, isuna laeng. Tanimat Elisa. Tatang? Isina ni Jorin ti anak mo. Tapnos ang talaeng amabalong. Hello, Jorin? Nakaawag ka, Mat? Salud-sudak lang. Nung nakadalunan kada kayo tinaimbaga damag, may papan ka dananang mo ken lolom. Juan, inyawag kitahin na Torre Mendoza kininanang. Naisanod ka nun ti kaso kontra kadakwada. Kung nagtupay ka ta napintas ti banag dahil di pa nagpamarang ta nagsina. Juan, Jorin. Ngamno, mapampanunot ko iti inaramid ta. Agkulayawak. Ang mga at adan to lang agumil ayab ti pungtot kadata ni mamim. Sakpaya mapasamak da ita. Aramidan tanti sumaruno a plano ta. Anya? Agtaray ta. Kas na mabutangak. Masapo na pakiridam ti pakinakam mo. Ang sa dino ti papanantayin to nagtaray ta. Awagag to ti gayem kong at di California. Tayin tapay lang agpaing iti balay na iti San Simon. Anya? Ijay San Simon ti paglamangan ta? Gapata ijay ti amok akatalgadan a lugar. Tapno saan na ta mabirukan ni Mami? Wanang... Saan mapagaryan ti butang iti barukong mo? Saan ka abay-bayan iti lugar a papananta? Sige. Adalangi pagpakahasi ko makan ka. Anya rin ta, mahal. Luag taray ta. Kaya't kung agtapal ka kuma. Anya kayat maasawan. Kaya't kung irespeto mo kumatik ikot kadayaw ko. Nadari sa iti panagayat ko ken ka, Elisa. Namnamam.
Saan kung to apilitan na kundawayan ti kinababae? Aging gagita makapagkalaysa. Agi amanak, Churin. Victor, inton bigaton ti panagkita may iti lalaking umauaw kanyak. Isugto ka din, ti panangiyawat mo iti 5 milyon na pesos ngayon withdraw. Wan, tapno ibagamot tanda di at tao ti ulsan na apalimat. Ngam, saan na ka nga pagkwarkwartaan nga talaing? Kinunana nga da kano itod na nga ebidensya. Kas pamanaknak iti imbaga na. No asino tinang patay iti day di mami. Agadan na ka ko mga rod. Wan, awan pagdanagan nyo kanyak. Namnamaan nyo makasangputak tumatlaang asikakaradkad. Baring numawagak ni Hepe. Paski na mamuan na ngayon itong bigatin ti panagsinarak ni Chona iti lalaki. Ado dawat kan kwa na iti 5 milyon. Kaskasukat ululusan na nga impormasyon iti panakapaltog na di katungangak. Ang atinte ti cellphone ni Hepe. Daddy, asino ti awawagan nyo? Ni Hepe, iho. Tapay. Nagsarita kami kini mami. Kit ko na. Intong bigatin ti panagsinarak na iti lalaki. Apang tidan na iti 5 milyon na pesos. Anya? Uwan, iho. Iso nga awagak ni Hepe. Tapno may bagak ti panang subaybay tayo tukin ko na. Saan nga ta? Nga adda amay sagmak ni mami, tiday tangaramidan tayo? Amok, iho. Ngam no agmay-may sa amapan. Awan ti masalaknit kan ko na. Sa bagay. Nataltalgad ti panunot ko, iho. No subaybayan tayo ni mami amang yawat iti kwarta. Iti lalaki a kasinarak na. Uncle Dominic. Hello, Uncle. Kumusta ti pan nakapaltog yo? Napanaspay lang ti sugat ko. Imbagtasan kayo anapurwan. Mabalin na saan ko payag ka sa timatay. Uncle. Ngam saan na ti pan nakapaltog ko ti pagsalitaan ta. No dikat, ti panagtarayon kinilisa ti kat ko aplanwan. Anya? Amo ka pamarang lang ti panagsinayo. Itata na isanudan ni mamim ti tarum na kontra kadak ti Silda. Agtaray ka nun. Napagsaritaan mi matkat din na itabanag ka ni Elisa. Pues, agtignay kayon. Ha? Masapol asakpay amamuan na ti pamarang kay na ramidyo. Agtignay kayon. Tanong amuan na. San munton amasid kan pay ni Elisa. Anya? Bueno papagayam, denggen ti umadanin, apanaggibos ti nobela tayo anapauluan. Siit iti barokong.